Aku just paling concern about the tone bila tengok trailer tu. Macam mana dia ni budak sekolah, dia ni some costume crazy guy, dia ni police kan. So what's gonna be the tie that binds? Tak tahu, macam aku nampak macam aku lah ni, aku punya teori Brazil kan. Maybe kau boleh buat lah high council punya tradition kat sekolah tu sebenarnya is maybe mata batu ke some terrorist organisation punya recruitment program tau. Macam tu dia groom the best fighters dari peringkat sekolah, dia orang akan recruit masuk army dia orang later ke apa ke, something macam tu. You tie back macam villain Klong Man kepada the selit dia into the orang kata world building and origin story of High Council ke contoh. Saya kira pun tak tahu nanti nak tunjuk movie High Council kan, yang prequel macam zaman dulu masa first terbentuknya High Council tu. So that's also project yang Astro Shaw pun dah umum. So hopefully dia boleh guna these things untuk maybe tie back to some, I don't know, Kelang Man punya road gallery ke apa. Polis Hero aku tengok dia, Polis Hero punya side dia paling senang. Dalam Kahar ke, dalam dunia Kelang Man ke, ada polis. Cuma dia pun tak pernah crossover dengan these two super cops lah. So maybe saat kali ni case ni besar, some big terrorist ke buat hal ke apa ke. So that's why dia cross path dengan Polis Hero lah. At the end of the day, world building.